mono na indo mwanchi umurigere ribone kero ndeno kwege na nogenderete kwego kiasoko bwatemero birionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mu Gusii nigo cyaragire cinse sato ekero na indeto kwarigania seimeye Emanyie Jumatatu cinse sata senchira ere yobwikirano na mange tobereto kwarigania kurase mambi yarenge ntambe haseri wato gochiko sansa muranira na ukomanya senchira yobwikirano nyirabona mbure nyinge genderete gotwani genderete go sari bintu anebona kristara cha chinyinge au se cinse mo kwambokera chiabere chikogwa Osero rwa Gusii twarorere buna ase chinsemo bintu nigo byabere bigosariwana nene na twaro chaburi tukore igora sensemo ya ero abantu nigo babete bakwemurunganya ke imaskere bagoteba buna enibo yabo nigo yabetege gosariwa bagatigara batabwati kende nabo igo Emanyie county ya Kisii ntoko ira senseme ye mwase margoba ya wano tokomanya guna macha mangeni ga sombire tarache ye muyo kwambokera asito chukumanya sebiro bitariye betambe na mange tokoriga ntumwanchu muligeria gendera gotobwati gwetene semeri mtandao nsemo ya Facebook buna Ndizi TV News the digital na bega semeri ya YouTube na bogoto na buna Ndizi TV News aso mtandao Twitter na bogoto itwetera @Ndizi TV News boigo na bogoto mekerengerero kya wetra sena mbera se screen yao erinde togendere gukomanya na boigo gosemania manke asa yomo na yanda mange tigalitangani kigima chara mangana ywa senchira yoko ya chuta ilikuwa ijawekwa. Lakini maajabu ni kuwa hakuna mjumbe yeyote amewahi kuwekwa katika Bobasi amewahi kushughulikia hii barabara hata kuitangana. Bamenyi bebunge yabo basi kwemurunganirie pare mbe ya igarego chenya cheki gento baganirie serikali ya kaunti ya Kisii ko baroserie pare yo ero kororo byo bonchoreria. Sitaruhusu mali ya mwananchi kuharibiwa, biashara ya mwananchi kuharibika, kazi ya mwananchi kuharibika, watoto wetu atuwasia ntorigo chiwanche nibo y'abakenya gusariwa samaganyo yoko bagane serikali na mangana yo murai Vincent Dr. William Samoei Ruto chinga kichogo chengera litkoria bakori emeremo. Ruto is as guilty as those he is seeking to investigate. The blood of those children who starved to death crying for a spoon of water is in Ruto's hands. Omuraibe kiama kya ODM Raila Amolo Odinga komochi omuraibe nse askiri agoteba bunaniga bwataine na barande bobolimo anena sengana ya shakahola asa yomo nenda mange mwachumulikiri bono otwa kwariganisa tochia bono botoko imeja Emanyie Jumatatu inyira bono litoko bwatira nere gwetira sumuno wimanyiriyo gakorokwa Auta iritina ninchenkoro Vincent Onyancha na ncheri etaria ne Everline Osero to kwariganyo sange na ntwiko mwero igotoko chaka Osero botura twikira semargoba yabono masemo gachinsemo chirichi abo base igotoko manyugwa buna embure nyinge yabereke gotwa semargoba yabono nigo ya sombire etarache yemo abo santu bago eterege gia tenrio bosombi na ndege gia tenibo igo obo koreli bo sombi ya sensemeyo idarache yo nigo ekogenda ase Chiobiste county asensemeyo sub county asensemeyo nabo igo ase nyagetari ya ya Bobasi sub county tigatoronyore chibichabuna amangana genderete kubwatkana no gosareka we daraje yo yemesa yemo ko gachinseme chichabo basi turigana kyamangana arase maragoba yabono Omomuro yo mubwe miaka ya igatwa kurwa sekenyero kia bituka B mwamusio ma village ase wodi anyatieko ni gatoka gakwete aserisiko ryo mwamatoyomo nje mwana nare irisa moche taraba na iwe bikuru ono kera na soka na iwe ngano mungino yo kukura buyeke twacha kumenyoka goche twanyoro muro yara irensali ono kera okumuligirie na bare ngara betese asifa aitiruru ngao imukibole tobe kwa kigere tabwate matobande na imuka naende narigiririe nyumba narore nyumba yarenge wasi narige ise na muboli na kiyo mumuro yara irensa igonde bine nyumba ya mugwere Karo to kasi ko buat apa nyora ya apa tu kiri? Ada nama.
Engitine ya kamenyereza no ba engitine ya kamenyera kare. Kana ko rubumu. Mwanchumulikire bono nechibicha twatumire kurwa sensemeyo ase konetra chikubwatiro bote ritukolyankyo nabo gotogosaba kwabereka so kwabera so kuburukana kwe mitambo hanene aso konetra chibiche ichyo kurwa chinsemecho chia nyamacha na yako kolekana se chinsemo chabo basi ayina ali yakolekana se margoba yabono kubwatikana embure nyinge yabereke gotwa asensemeyo yabo basi. Mwancho muriere ritogotigana nayo ni gotogoso asengana yo goichania awase omumuro yo mabwe myaka ya igatwa korwase kenyoro kia bituka yo gotoka mwamusioma ward ya Nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii abaka gotoka mu mwamatoye isiko gakwete askiriye gotebekana munanigo abwate chingoma sumuberoye ikigekagire munanigo aitetwe nakoretwa asayo igobono hoja byo botindi bwachakiwe no butukiwe meyero konyara kumanyikirete kolekana ase chinsemecho maiga yumulikito dipo nasanya wekira sensemeyo ni gatwali gende roboti rokubwatia omumuro yo mubwe myaka ya igatwa kurwa se kenyoro kia bituka B mwamusioma village ase ward ya Nyatieko ni gatoka gakwete aserisiko lyo mwamatoyo mo nje mwana nare irisa moche taraba na iwe bikuru ono kera na soka na iwe ngano mungino yo kukura buyeke twacha kumenyoka gocha twanyoro muro yara irensali ono kera okumuligirie na bare ngara betese asifa aitiruru ngaho imukibole tobe kwa kekere tabwate matobande na imuka naende narigiririe nyumba narore nyumba yarenge wasi nariye ise namuboli na kiyo mumuro yara irensai gonde bine nyumba yamugwere ono namuboli wone ne nyumba yamugwere na kyato yamubuguli yamuira mwabande yamubeko oji jomyo kabara kera myo ko chagu na kora na tikamangana nango metera digere lingo onga kiro je pani mo yali kweli ota na pani yo kwete na lyo musubati yala ngiri minu ebere mushi mwabo manya kwa myo ko gocha oji omukuna kuno mutubo ka kuna kumukuna manyagaliga omatena pani na bagwa bwato soki busangi ngi yakoli twaso agukura bono twaso ka twaso agukura abantu bamenya gocha omugambyo jija wa yengira na bangana yo Nyagosira ni gamenyete bweka maiga yo munginoye konganya emitinye 3 ya erire nani no abanta abamwabo estyle bate abanga enyumba yamugwirete nabwate chiara machimyoro okugoro kobuto to montingiro ibikoro tubyaye bisungire omusabise bigoro bonto okuminga ngakia yanyare kanete atoke muina ibikoro tubyaye bitoke muina ali mwaye nande nyomba kegwete enyomba ijagwete mapema mugambi bwensemeywe ni gakurire ngane yatebwanga Nyagosira ni gagwerute ne nyomba ase korende yaene kiwanga nabwate chiarama chyo kubuturwa ne mioro ya matenigo ya sababu ene kurwa se serikali korengana nege koriki njenye yo kwani kwani nda serikali yeso yangonye tari kwanja kwane awinya sawo manyete bindo uyankorete na mwana oneta yo gata ngino mwana wanu muizete yaya ebinda baite kurusoba bakameka bakaza kumungimbira mwala bakese bikoro tubikira bakesa manyinga be ali kuruso buoye ni nyumba yali ngibuyire nje ngusaba monene tato yoligoro naba ne serikali tiyankonye embwate siya mangana aya jedinya kwa bisiyomba biko tamwana kisabukiria ono mumuro yumune tumanyete muro itabwate mangana na baro mororo igo atache kia mondo ataba muibi ngiwa sabari kumuitira iko paka bamuleta bonde ke serikali ikore uchunguzi yali kunyarekana abantu abamanywe nando mona kyari ko kwakakirete bamwabo baro batayiwete bone kenyore kikindu kiko chakyabo mono obuibi obuibi lakini mungino yere mwaya mayere kyagiro mungino inere bwekomenyeta How about Nyagosira na labda nabwatumo kunguna bana Nyagosira na abwate mungu lakini riaba twacha kusamura kibande twarusie mugondo na liachete kandi nabana babere Koripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa bituka B mwamusioma village egotoka ase ward ya Nyatieko imeye bunge ya Kitutu Chache South eritalia nendipon asanya
Mia mono murikeito dipona sanya ase oroboti ororo ikirano inengana yogo ichania kigimekero musao moke buno yo konyora gusiri boima bwaye kero kindora nyore nero ringino no gosemeria se amate nande no kwegena gwito buno butukimbokorwe ninke yukonyora obwene bwabo igona ndi tokorwe ngora yabe no gochia se e amate yanya gusira togotkana nayo nigo abamenyi bensemo ya kebirigo imeye bunke ya West Mugrange County ya Nyamira babeire bakwe murunganiria ogotarosiwa wepara ekorwa mubamba gochegucha iyo bagoteba yasarekire kubwatikana na mache akorwa ase factory chae ya kebirigo kolengana na menya obono nigo bagandire omubunge wenseme Steve Mogaka koneke ngumukerege tambo kirasokorose wibari ya sobwango egento batebire buna kagendrete kore Mario bosombi bwabo na ndigo baboerero gwatika kwa murwire kubwatikana nogo sareka amona macha magundo hayo agotoka se ensemeyo muri keito korwa se county ya Nyamira job manki na bakagusangane gati abamenyi yabo na gutwarganira robot rwa senchira iyo bwikirano abamenyi bensemo ya kebirigo ewodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugrango mbirero bale asenge nchogo sareka gwepara ekorwa ensemo ya mubamba gochagucha yegotoka maiga ye factory ya kebirigo maiga yoko chandeka asegeka egetambe mbabo kana makombe nebichiko na kolema ensemo ye pareye erinde korusia amache atereime na boigo korosia ensemeyo igoro igali omongina nagwete paka no ninche nkarora bobe sana gocha kobeka namwe gago sange kerengererie ke tuchake korosie paraiga igonto igente kinge torome epare ya itira abantu abange mugako ya monaro kwereta ali asamali barime nechipigipigiche cheyeri customer so bonge sana mbalera ogosareka gwensemo ye pareye anene mono asia kongirie obosombi anene mono abana bakurwa esukuru abaruire baguchenya gitali naboigo abalemi abana bakibakonde school abana abo bagosumweta tunafanya biashara hapa tumeshindwa kufanya chochote hapa watu ni kulia wamama kama wakongo wale ni kuanguka tu wanaanguka kwenye maji boigo mbateba macha tereime asepareyo abaire obokongwa sinyomba cyabo na boigo emegondo tokoranga chinyomba cheitase tomenyete mate gaiga natogena mororali chinyomba chirange ko amacha atate ko yeri chinyomba chindagira cheitase tobegete mogondo amacha irire napotaka kuvuka kwenda upande mwingine barabara imeharibika sana maji imejaa kila mahali sasa maji imeenda kwa maboma za watu wanapita ndani ya boma kuelekea kuvuka pande nyingine saba abarai bakora n'umubunge West Mugrango Steve Mogaka goswagati erinde kobeka amakarabati agwetia amache nabo igokorosia epara ale everenda bachumba baito prato go sabanga rende torosiri chiparechi toba togo eta buna bana baito batebire biyega gakiro twarure birero boira kutia sabara baita butu abegete chio bisto bachorete batobwate siaiga erinde tonyore tokokonye pare naso bwenge mwara gotokonya tonyore likara batiri gwetia macha erinda macha yake agwe para tonyore yani para to gweta so bwenge ensemo yabise mubungo West Mugrango Steve Mogaka no munyakerogo bwe factory ya kebirigo Nelson Onduko mbasaba bamenyikoba abatwereru asenge nchomba begete epareye asemeroberio nekero embura erabege ukanyika mbachie ko yerosia inde abata kere ko patient yaro korobeka na ko solution ala mangana into ya manyete ndutake ko kwadra na barabwa so tiche pare ino mochumbe no ina ba MC county igorende sindo chisa wabwe nene yo korobeka na kiara mangana into ya manyete Kurwasi County Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Yamuno umurikito Job Maanga soroboti rwa senchira yobo ikirano kurwase County ya Nyamira gotigara boigo asamangana rengete no korosi wejibara wikase County ya Kisii mochia bobasi ningamenye kurenseme yobagandrete kwe murongari mono anaso gotarosi wejibara anasebare kuruchinse mochiri chegare material kichinse mochiri chianya cheke ebale chikilomita 20 bagote yabuna nigagandrete kore Mario bosombi bwabo gotaiteka ngatiyeme chandli bakwe murunganiria aso gote yabono mbachikwane kwe mugege tambuka rugiyo korobekano anyabare yo terigo chia korosiwa
abamenyi abo bano nigo batere naye nkobwatkana nembure nyinge yogenderete koenekiwa ase chinsemo aegento bateremo n'abantu bako banyorire oburemeru nigo bare abaremi abaunchurira nabo igo bari bawchikonyora obuwenia ase chinyagitari omurikito Frida Kerubo na ikirana nseme yo na gutwariganira roboti rokobwatia abamenyi korwa sensemo yabo basi nigo bemurunganiri kubwatikana ne palembe ya kilomita 200 nigo baba korubekana ase babolia omubunge Innocent Obiri kubaroselia epale yo ekiagera nigo yabeirege kwebwa kuri umwaka bweliwe ya mochi mikianda ne 50 nomo naisato weika bonoiga ya Kegochi sublocation wameungana hapa kwa ajili ya hii barabara ambao ni barabara ya zamani sana since 1963. Hata hii maduka iko hapa inaonekana ilikuwa haijawekwa. Lakini maajabu ni kuwa hakuna mjumbe yeyote amewahi kuwekwa katika Bobasi, amewahi kushughulikia hii barabara hata kuitengeneza kuweka mjanga. Chinga kiechi embura enyinge egendete koenekigwa ase chinsemo nigo abamenyi babo basi baenekebuna nigo bokoreri obonge bwatenenirigwe anene mono ase bimeri buna matoke nechae byabeire bigostalika eyairire konyora asara enene. Sasa kulingana vile hii mjanga ya kwetu iko ndio ndizi inatoka kwa wingi, ndio majani chai yanatoka kwa wingi, vitu inaitwa avocado, miwa. Hii yote ni vitu yanalipikia kwa masamba kwa sababu barabara ipitiki, magari ya kusomba chai saa zingine narara kwa buying center inalipika. Uachiri barabara ni mbaya ipitiki. Tunauliza mheshimiwa Obiri, wakati ulikuwa unauliza kura, wewe mwenyewe uliahidi wananchi ya kwamba hii itakuwa mara ya kwanza kitu yako ya kuanzia kwa sababu hii ni mura yako ya pili. Bono nigo baragire byara omubunge Innocent Obiri ase ogotaikirania eira yaye ase baganire kumanya oboene gosepare yo nerororo. Bara ya Bobasi kutoka Igale material Nyacheki ni barabara mbovu kabisa ya MB Obili. Alituahidi kwamba atatutengenezea barabara kutoka Sameta mpaka Nyacheki. Tunataka kujua ya kwamba hii barabara iko kweli. Kama haiko atuambie. Innocent Obili mumanyi. Asentunde ya kabere oboraibwaye Innocent Obiri nigo liberera lienekirigwe asaba menyi babo basi baganirie obokoreri obuya chinga kichi oboraibwaye anene asensemo yechipara imeye bunge yo iliokoeneki obokoreri bwensi bwakorekanire asenchera endonge. Pande hii tumeadirika sana, pande ya Friends kuteremuka bado hakuna barabara pande hiyo, pande ya kutoka Nyaribari ng'ambo hii Kabosi hakuna barabara, ukipita pande ya Emenwa kukucha hapa hakuna barabara, pande ya Igare pia hakuna barabara. Sasa ni kitu nitaambia Obiri ya mpi wetu tulimwekea kura mzuri, alafu barabara ya Igare pia ipitiki. Sasa Obiri wacha tutengenezee barabara venye alikuwa anasema itengenezwe. Sasa hapa kwetu hatuna hata maram kutoka pande ya juu hata ya chini hata pande ya MCA hakuna barabara sasa ya kuingilia pande ya Itibonge Kegochi. Sisi pande ya Kegochi Itibonge hatuna barabara yoyote ya kuingia. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mia mono Frida Kerubo ase oroboti ururikiranu korwase ensemeyo yabo basi nigabangi n'abatakanwa korwase wodi yabo mbaba ime yabo machoge borabwe county ya Kisii abo bayigo bamenyete n'ebinyinyi by'Inyamureo korwase kyombe kya Women Equality Empowerment Project ababa bakonyorobo konyi korwase omo MCA gakubwatira n'aba MCA bande ase ensemeyo.
Kalengana nomu MC bogode Beatrice Kerubo nigate wanenchire moyo kunyara gusira bangina na koboria bonsi wesokia ane bali bakune binyi byenya mole obwatani bande gati umu MC bogode yegibe no Steve Arika ngate rebekira na somo yegaboli tukolia lero asabanyara gusira bangina abo nakoba yebyegwa ao Orbote rwasobo ikrano nigo twarganire no muri cyoito Mildred Emanyie Abangina ababoraka na indabo bale nebinyinyi byanyamore okurwa ase kiombe kya Women Equality Empowerment Project gose WEEP asense moye ward ya bombaba ime yabo machoge borabu nigo bagokera egetambukiro gyo kwaegwa abakonyi korwa ase omo MCA bwenseme Beatrice Kerubo oyobwate sigwa naba MCA bande gati yabo Steve Arika amono omo MCA omochore Damaris Nyanchoka ase baegwa ebinto ao ase bono babagania bali bonsi babwate omochando buno yoiga wesokia na gosoa ase ekiombe bunekeiga eliogokonyeka era Jumatatu turase kiombe gikoruguna gucha WEEP ase kibwate egroup y'abangina bali widows batabwate abagaka babo naende babwate enyamoleo abangina basokire siko batali gosoka bachire hamo organization ya HAT ya bafunzire na kibakomenya na kibakorera abana babo rinde bamanye gukora egasi yabo y'amaboko be support naende bakanire stigma naende beruete mutu asina no yarengeri tukoria rebade barabuno barase center naende bakwirwanirira sengenjo yogusuna na korosi na gusemiwe bintu ebinge igwase ebyombe biri binde birari ase kenyoro birase ferias words come out injuisi ko koregasi erwanerere erinde no nabeshimiwa abagambi bainekero bagweta nari bakonyora mu bwate koboko naende mwamentero Omoteneri kurwa ase kiombe kya Health Education Africa Resource Team gose HAT ikyo kyabere gokonya abangina baiga nigo akwanira gati yobokonyi bolia babeire bakurwa gocha ase ekiombe keiga ase agania omugavana kobabwatesia elio konyora obokonyi babeira sobwamo banyorire health bakwewa mariogo nigo togwa kana NHIF every month for all of them nigo bono mbare covered na insurance bari batabwate chinyomba nko bagachira tore tukwagache nyomba to baba ketangiya mache for water harvesting for domestic use nko batore ndagera tukoroka food support every month na ende bunabona bafadhili ababacha moiga baba supportiria na inambende ngokora tore psychosocial support asabanginaba aseto bwate discipleship program tokoreta abantu ao banyara kubakwanira igoro iringana rya Nyasaye kubaho na ndingo chikorangeria umweheshimiwa Simba nga abantu bare kenyoro baganetyo kuganina abange na intu na private sector ntoramo kubwaterana litonyare bakwanya abantu baminto asibabwato bokonga nigo omo MCA oibeno Steve Arika ateba abagakati bali gochigwa magega asebo igo barache kwenyorera okoringori gwa korwa ebinyinyi bya kansa gati ebinde ebinge asamatsuko alebosyo tariki 13 mutenyosta ntobwate Father's Day elia bagaka na litoja kubasomi gwe seminar nande bapime prostate cancer na corona nchira kiba kurwaribu in HIV stigma ya contribute ogokuo konge totige stigma tonywa abantu banywa mariago bamenye bogima bwabo gati abangina bwo babeire bakonyora obokonyi nigo bakangambia mono na hati ya tokonyire ya torendeira abana bono iga abana baitu basomire na bwate nyomba bono nimbwate nyomba no montonda bono ari kwirine abagani ngambia mono Moses niwe mono onye kunyalikana mogendera gotusomeria abana abaiga baitu twatigire twabake nabaru bamanyenga abantu bamintomba kale mbaroro kulipota lya egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Emanyie Biyamuno umurikito Mildred Emanyie sorobochi rwa senchira yoboy kirano gotigana na mangana lengeta bataka no moncho muriria tumurekere chinse mochinde anana sensemeria yobo korerie kiombe kya mwalimu sako asorogongo rwa Gusii county ya Kisii asiri tukulia ne ogya kurumo yego bo mweria soko nyara go chengero bokore bo yako yo kabero omusio wenseme yo Charles okerio Mwanza oyubono berega ko buno muteneri bwe kiombe kya mwalimu sako asika kemya kemeronge tato bono na kumangariria maya maiga yoko
barana gwikirania akogani kwabo okwabere bagotakana Sorogongo Gusii. Akorengana na Jared Mwenga uyora chikoira libaga ryaye Charles muno musiyo bwesake yo niga kambia mono asobokoreri bwaye Charles na kuri irayo gochiago kinyo bokoreri eryo gosikia esake yo bosio muyogo yo nigo korekana ase chinsemo chia musocho omurikeito Josephat ya misi nekirane nseme ya musocho na gotwaliganira roboti rokobwatia senchira yoboime Rituko lyomwerio lyaye Charles okerio mwansa koba omokoreri anene musio ase Gusii mwalimu sako magayo gokora gwetania emyaka 30 na boigo kogokera obokoreri bwaye korengana nero omonyene. Number one, I came to the circle when it was struggling to survive. By that I mean, even in terms of finances, they were too low. In fact, in terms of share capital, they had around 677 million share deposits, but currently we have over 9 billion share deposits. In terms of loan portfolio, we had 677 million, but currently we have 11.5 million. Charles Mwansa nigatebire obokoreri bwaye ase Gusii mwalimu sako bwanyare gutwara amakong kurende kubwatekana no kubwaterana amona bakori emeremo ase sakeyo bainekire buna obokoreri obu bwanyare koba obuya. The journey has not been rosy or true because you know, a society is a political institution. There is a lot of politics, and I've managed now to survive those turbulent times because I've known the rules of the game. I've known my customers, I've known my members, because I've been articulate in handling their issues. Kukwana ase omoyego yuko mwakero kwa heri oyogosoa ase kirogo kikyobosi o Jared Mwenga nigagokeire obokoreri bwaye Charles Mwansa. Having been employed back in the year 1993 as an accounts clerk, risen through ranks to the position of a CEO that he has held since July of 2007. I can see that Mr. Mwansa has been a pillar in the growth of Gusii mwalimu sako, and given that he has been the captain for the last 16 years as the CEO, he has seen the sako grow from membership to asset base and even to the personnel who work with the sako. Charles Mwenga boigo nigarire chira chugo ikirania amagani anene ase sakeyo ya Gusii mwalimu. In part of this strong team, and as he exits, I want to assure everybody else that we have a team behind that is left that of course will deliver on the promises that we have. Gatia bali banyarako bagwikirana asomo yegoyo no muwaziri bobolemu county ya Kisii Daktari Obaga uyo waenekeria bune county ya Kisii nechikobaye kubwaterana amona Gusii mwalimu sako na boigo kogokera obokoreri bwaye omwansa. Imba arati development of agriculture, and particularly now in this year, especially this financial year, the development and strengthening of cooperatives, and Kisii, Gusii mwalimu sako is one. That is where we want to put our strength, and I'm very, very proud. Bobisa boigo kurwa ase chinsemo abairia mona bamate abanyarako bagwikirana omoyegoyo nigo begokirie amone miremo emiya mwanza nyareko bagakora ase Gusii mwalimu sako. Making your dreams a reality. Continue the journey of destiny and purpose. For sure, this is not the end of the road, but a beginning of an open highway. Life is like a movie. Be your own script writer. Let God be the movie director. I want to congratulate Mr. Mwansa for a job well done. You've made us proud. I was sharing with my national treasurer about the building that you put up in Ogembo. That is where I stay, and I've told him I always feel like going and sitting there even if I'm not doing anything. Look at look at the picture of Gusii mwalimu. That is the picture, that is the traits of our CEO who is retiring today. Kuripoteri gotaseni kia Ndizi TV kurumosocho yigotoka mieko constituency ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii Elitarande Josephat Hamisi.
Mbia mono murikeito Josfata Misi ase oroboti ururikirana tugotikana nayo nigo muraiwese Dr. William Samoei Ruto agendrete kubanekeria abakenya na nigo barachwekirania chira chionse chiri babeta bakoria chinga kibaye gochorwa chinga chobo chore bonene bwo mwaka oeta yani gaya kwa nasegeti kya Uru Gardens memucho Nairobi chinga kichogo chengera litko riobokoreri aiga higangenene nabo igonengane mwanyaraga kumurikirana rigori ryobosi ryate bire buno bosi ni gobogendrete kugwa rigori chinsemo na kuboria abakenya kubabatero kubwatekane serikali ya Kenya kwanza nebegete miroberesene azokunyara kwane kimuna rigori ryobosi nkunyarire goikira abantu bonsi eri banyara kwenyorera endagira. Mimi nimesikia mumesema bado. Mimi nataka niwaambie hivi. Hii bei ilikuwa 230. Si ni kweli? Saa hizi ukienda kwa shelf na mimi nataka niwaambie endeni hapa Quickmart ama uende Naivas utakuta iko ya shilingi 200, iko ya shilingi 180, iko ya shilingi 170, iko ya shilingi 158. Wewe ndio utaamua utanunua gani. Kama unataka kununua ya 200 ununue ya 200. Kama unataka kununua ya 158 nunua ya 158. Hiyo ni uamuzi yako. Tunaelewana? Si dunia hii ni demokrasia. Si unafanya ile unajua unataka kufanya. Na mimi nitaendelea kukaza kamba. Bado kuna millers wanatufanyia ukora. Lakini mimi nitapambana na wao mpaka tuhakikishe ya kwamba every citizen has a right to access food that is quality, that is enough for their families. Na hiyo kazi mimi nitafanya na bidii. Unajua hawa jamaa hiyo safari ya kufikisha unga 230 ilikuwa ni safari ya miaka 4. Sasa mimi nataka niwaulize, safari ya miaka 4 unaweza kukamilisha kwa wiki 2? Hata kama wewe ni malaika? So watulize boli. Maneno mimi napanga. Ama ni aje? Sijui kama tunaelewana. Na kumurekera mangana yobo chenu muraiwense nigaine kyabuna nigo bagendreta kubeke mirobere saine yoko ene kyabuna ngo sirabare sector yobo chenu anene aso murobere ONHF eriko ene kyabuna abananchi babere bawikera obokoreri bwororo korengana na William Ruto yoroboro muraiwense nigate bire bune kirango kyo wakanu wechibesa kyarenge chimisano nigo kyagendrete kole maria bali barenge bwokonyora wanse nigate bire serikali ya ene begete mirobere aso konyara ko ene kibuna umontonse bono aseko wakane kadi ya NHIF nigaguchi wakana siringi chimisa togo chakuru mutinyo gatano na kabere omwaka oyo. Almost all the counties already have community health promoters. What we are going to do as national government is to agree with them on how we are going to remunerate these community health promoters. And we are going to share 50-50. Every county that contributes whatever money, we are going to match the money you are contributing in making sure that we have community health promoters that are going to help us to prevent diseases, to promote health among us citizens in a manner that ensures that we begin from the bottom going up. Nyinyi mnanielewa? Jambo la pili, niliwaambia haiwezekani kwamba mimi rais nalipa shilingi 1,700 kila mwezi na mama mboga na mtu ya bodaboda analipa shilingi 500 ili akuwe na kadi ya NHIF. Mimi mshahara yangu ni 1,000,000. Yule bodaboda mapato yake ni 5,000. Kuna ungwana pale kweli? So nimesema tumebadilisha the contribution mechanism and the contribution formula. Sasa yule ambaye mlikuwa mnalipa kwa NHIF shilingi 500, sasa tutateremsha chini ikuje shilingi 300 kwa wale mmekuwa mkilipa shilingi 500. Kuanzia mwezi wa 7 tukikamilisha budget so that we have an equitable contribution mechanism. Every one of us is going to contribute 2.7% of their earning to NHIF so that we can carry this load of health equally. Chinga kia chubo igoru toni gabaga koene kia unatibari gochi wancha enibo yaba Kenya gusariwa anene meroberio yokorobekana kurwase obomobwa azimio la umoja one Kenya aborit korea ankyo.
Ekibono getigarete no kurigerego sokorobekana ubwo chigokorekana litokoria nkyo sensemeri Azimio One Kenya bagendrete gotebuna ikabarobekana sokwamerio bokore bwa serikali Ruto nigaro kurogo tindi go chasomo bwa Azimio ko ene kimba basa kusalia bintu byabantu lituko lyankyo. Sisi tunaheshimu haki ya kila mtu. Tunaheshimu ndugu zetu wa upinzani kwa sababu wako na jukumu ya kikatiba ya kutekeleza katika upinzani. But we also know what democracy looks like. We also know what human rights are. It is nothing to do with violence. It is nothing to do with anarchy. It is nothing to do with destruction of property and destruction of livelihoods and destruction of people's businesses. That is not democracy. That is not human rights. So we must keep to the straight and narrow, all of us. Mimi nataka niwahakikishie here today ya kwamba haiwezekani, sitaruhusu mali ya mwananchi kuharibiwa, biashara ya mwananchi kuharibika, kazi ya mwananchi kuharibika, watoto wetu ati wasiende shule, ati kwa sababu kuna watu wanataka kutulazimisha ati tugawane serikali. That one will not happen, good people. Tuelewane tu mapema kwa sababu that is the Kenya we live in. We are a democratic country and we want the best for everybody. Respectfully, I want to ask my friends, tumekubaliana badala ya kuharibu mali ya wananchi, badala ya kuharibu biashara ya wananchi, badala ya fujo na vita, tuongee bunge. Wabunge waongee, watafute masava, watafute hiyo ingine, watafute nini kule. Asensemo yayo mokonyi bwo muraibu enseriga digashawa nigarorokana komochia obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya sagotayona nigo bwate ekirenga gitari kirunge gochiase abananchi kyo gosaria enibo y'abanyananchi anene chinga kibatatagetigo chigokora chingwana ne serikali. Korengana na rigadigashango yoro mokonyi muraibu enseniga tebire bunamba abakwarigania Azimio One Kenya chinkwana ichiaroberi gokorekana litukoliankyo korenda Azimio One Kenya nigo batuguterare chinkwane chibono gashangwa niga tebire bunamaga yogo tuguterare chinkwana chiabo mbali go chigwanchira nibo yomo Kenya gosarigwa asenchira yogo korokorobekana. With him, some of us who have a different idea, but the president persuaded us that it is useful to give dialogue a chance. The Azimio people have been given a chance, but they have instead decided to go back to the streets. What they must know, because I saw them pen a letter yesterday saying that the president should allow them to go to the streets. President William Ruto on 13th of September took the Bible before God and the people of Kenya and swore to protect and uphold the Constitution. One of his responsibilities in upholding the Constitution is to protect life and property. The several times the Azimio people were in the streets, there was no demonstration. It was destruction of property, looting of private property, killing people, and injuring others. We still urge them to consider to proceed in the bipartisan talks in Parliament. In the unfortunate event that they decide that they don't want to go that route, and they want to go to the streets, they must understand that the president has a constitutional duty to protect life and property. And asking the president to look the other way as people destroy people's property is asking him to violate the Constitution, which he cannot agree. Na korengana no muri kyo monene bwe kyombe ky'abakora emirimo kotu Francis Atuli nigagania barai kurwase umo bwa Azimio la Umoja One Kenya gotenenia mangana yokorobekana eriokorwa chinga kinyororo kya serikali ya Kenya kwanza wekirane bokoreri borobya asaba na nchi. Korengana na Francis Atuli nigatebire buno korobekana nigo kagendeze koirenia mangana ya magendro magana bwe gostadi uchumi aseno enera rogo kurogo tindi go kya somo bwa Azimio One Kenya. Go beyond where you are. Make sure you reach out to any of your political enemy to make sure that this country remains stable, Nairobi remains stable. We avoid this issue
of maandamano. I'm not competent to advise you. I'm not competent to advise Raila Amolo Odinga, who is my brother-in-law. He started politics at the age of 14. Whom am I to advise him? Your Excellency, when you were fighting to become the 5th president of this republic, we in Azimio, we were calling Raila the 5th. Little did we know what sort of guns you had. Nyinyi mnajua vizuri, si namna hivyo? Si mnajua mimi nilikuwa mtu wa Azimio. Na nataka kuambia ukweli, na nikisema ukweli watu wanasema wewe Atuela anasema nini? Mimi haja yangu kubwa ni nchi hii. Saa hii ukienda Sudan, Khartoum, unapita kwa miwili ya watu wamekufa. Na hatutaki hiyo hapa. Mimi niko na ofisi Sudan. I'm the president of the larger trade union, trade federation of East Africa. Na ukienda huko watu wao kwa shida, hatutaki shida kama hiyo. Na gotigara boiga samangana renge tokorwe kana bono murewe kama kyaudi emrera morodinga ni gamo chiro murewe nse William Samoei Ruto anasogo chora abasabi emya yemo abacho gosabera serikali enene na boiga serikali ye county kolengana rera morodinga igagote abuna abantu bachorwa na gosensemelia yobokorri bwe serikali bachorwa senchirete bwenderete na bono komochia William Samoei Ruto asamangana renge togosabera ense ya Kenya goitira chi county na boiga serikali ne boigo ni gamorekere amangana yo boiti ni mebere ya bereke gotindo krochinsemo chia shakahola ensemelia ya Kilifi na gote abuno botikweme ni gobogende osego bwende tokokorwa asobime nigo baigo aberega komochia Ruto sota no berega kubwatana na baraya bubech kanisa boborimo asekerege kikero kende gekageire na Ruto nere no are ase obomubo. They fit in a government where religion and state are separate entities. Ruto, Gachagua, and their families must tell Kenyans when and how they knew these cult leaders and what they knew about them. As we stated at the start, Ruto must know he has no powers to appoint a judicial commission of inquiry, so that option is out. We are all aware that judicial commissions of inquiry have been the tool of choice whenever the government has something to hide, like you believe Ruto does now. The DCI may have swung into action late, but since they did, they have been doing a great job in Shakahola. They should be allowed to do their job without interference. 15. Going forward, Ruto must commit to draw a clear line between religion and state in this country. He has deliberately merged the two to enable his political survival and as a cover-up for his corruption. Ruto is as guilty as those he is seeking to investigate. The blood of those children who starved to death crying for a spoon of water is in Ruto's hands. Mochumuligire bonona mangetwa kuwariganirite kubwatekana nebiro twanchire togendo mutumoko mokenyira bwo getureti yabagaga kuri sema kiri kya Nyanza niko batebere buna bagukuragereria abasae bari baraso asensemo iyo kurobekana nigo bagenderete gukana kurobekana uko na atano murembe nigo ganeirie imeyense ya Kenya wikirega bono mwanchi omurigereri tutetrenda sumutimoko erio tokoira sensemo ya kabere studio tumwariga ni Victor Sultan Bobangi atumanye na raya ya twariganete kuri sensemo yechigoso na boigo inyora bono kyama kirikya UD kuri ase county ya Mombasa boigo nigo bagenderete gote ya buna mbari gochwanchana na mangana yo kurobekana ukura chikura wali tukoria nkino yo kabere mu governor we county yo Al Hassan Jona gote ya buna bari gochwanchana ngane kolenda samontonyora maje Victor Sultani chigosori tumanyango.
Biemono Vincent Onyancha ni Everline Osero kurwa sensemende studio mwancho mulirengo kwaligania aigase manye chigosoli nkomanyali agendete kolekana anekorwa ase ebiti beito ngoro kwa Victor Sultan Ibobangi twachakire Sorogo ngoro Gusii ase ligi ya National Super League abwase timu ya Gusii FC yesacha akubikora abamurava Vihiga United chigoli sano sibere maigayo korwa ase pindege tangani ba kiregoliemo ase ligere segero gosoli yoni ya koleka segeti kia Gusii Stadium abo sebono Gusii FC bagendrete gotinia libagali yabo ya gatatu ase ligi yo ya National Super League. Na game ni kama iko na alafu game ni kama iko na script na follow sababu hii kitu Machomolio tigana na Gusii FC litkoigoro asegeti kikyo kia Gusii Stadium timu ya Shabana ni go ya gendrete go kinia bubuiwa osobora ibwabo ase ligi yo ya National Super League magayo ko baikora mara shuga chigolisa to sebere asekimina nabono kene gatigwe no nyaimbora enyinge gendrete ko ene kigwa Sorogo ngorwa Gusii yaitororete chinseme cyo Shabana ni go ikirabono bagendrete ko ra ligi asego ikirabono babwate chi pointi emerongo enena kianda asobora iwe ligi ya National Super League. Kwana maigaya gasoli yumo kocha timu ya Shabana ni gabagera netingambe mono ama shabiki so kia sobunge na go tiotelia timu ya Shabana samio kod ni gatebrebna ogo sokia kwa mashabiki aguna kukwa iretenga bakabwa gasoli yo igabire irangana chikoene kia sega soli kubwati bago chikorana na Mwatate United chikoene kingango iraro wi sechimbero chabo chukuriga gaswase ligi ya Kenya Premier League. Ya mechi imekuwa tough. Imekuwa tough kwa sababu pia na ukiangalia uwanja ilikuwa inaturuhusu kucheza ile mpira si ucheza. But all in all tumekuwa na pressure, tulianza vizuri ingawa tumeconcede twice. Sasa hiyo nadhani ilishtua vijana na since tuko home ile support ya fans pia ikatupatia motisha kufight. Nashukuru subs zile tulimake na nadhani ilipay kwa sababu tumetoka nyuma na tukashinda. Nadhani hiyo ni njia nzuri, direction ile tunachukua ni nzuri na character ile tumeonyesha leo kama tunaweza toka down then tumesha machua na tuko pale tukiongoza kwa kubahatisha. So kitu najua next at least tumetoka down na tukashinda, then nadhani mental strength yetu pale tumegain kitu na next match nadhani itakuwa nzuri zaidi ya vile imekuwa leo. Nadhani kila game tangu tuanze tumezidi kugrow kama team. Wachezaji wanazidi kuzoeana, tunajua ni wakati tunacheza na moments, tunajua wakati gani tuna need ku pressurize. Next game tunaenda Mwatate, pia ni good side, ukiangalia wanafunga, wanacheza vizuri. So
lazima tutaplan, tutaenda tu kama champions. Wale kwa wakati huu vile tunaongoza inatupatia kidogo plus ya kuanzia hapo. So nadhani tuta approach hiyo game vizuri vile tumeapproach leo, kwa sababu kila game ni finali kwetu na tunataka ushindi. Nabo mokosha gwe timu ya Mara ni go atago kerete ama chibwayo asogote abuna omogo referee gwe gati takorete mirimo ya emia chikakeche cyo mokocho ini gatebera buna embule nyinge ya negative ni go irete egetigo sarika gendo kerete barabwo gotabwa egosori. Game imekuwa mzuri. I congratulate my boys kwa effort ambayo wameweka, si rahisi. Ukiangalia kwamba weather pia imeharibu kiwanja, so mpira ichezeki, na determine vitu mingi sana. So tunaridhika na vile matokeo yamekuja, sababu hakuna kitu tutaweza fanya. Nafikiri ni hapo. Nafikiri we've lost, but kuna question mark. Very poor officiating, very poor. The referee akona predetermined mind. I don't think is helping us to grow football in Kenya. Tuta encourage vijana kwa sababu if they break down itakuwa si mzuri. Tuko on track na we'll keep on fighting kwa hizi games zimebaki, tuone Mungu atatusaidia vipi. Lakini najua hata nafikiri nyinyi mmeshuhudia tuko na timu ambayo inaweza kuchallenge, na itategemea sana vile tuta pick up game yetu next. Tusaidie kupata momentum na tubaki katika contention. Tunacheza na Gusii huko nyumbani. Tulipoteza kwa Gusii hapa na wanakuja huko nyumbani. So nafikiri pia ni game ambayo ina uzito kiasi. Sisi ni kujiandaa tu vizuri ili Mungu akipenda tupate points 3 ili tubaki katika position nzuri ya contention.